Nastavljamo dalje sa determinantama. U prošlom predavanju smo definisali kako izgledaju determinante reda 2 i kako se izračunavaju. Sad ćemo da vidimo njihovu primjenu u rešavanju sistema, znači rešavat ćemo sistem dve jednačine sa dve nepoznate. To smo već radili u predavanjima prve godine, nešto ćemo da se podsjetimo da bi nam bilo lakše da u sledećim predavanjima pričamo o sistemu tri jednačine sa tri nepoznate i njihovom rešavanju. Znači da se prvo podsjetimo kako izgleda sistem od dve jednačine sa dve nepoznate, to ćemo postići sledećom definicijom koja kaže sistem od dve jednačine sa dve nepoznate je konjukcija jednačina a1x plus b1y jednako c1 i a2x plus b2y jednako c2, gde su nam x i y u ovom slučaju nepoznate, a a1, b1, c1, a2, b2 i c2 su neki koeficijenti, znači realni brojevi. Imamo više metoda kako možemo da rešimo sistem dve jednačine sa dve nepoznate, znači možemo Gaussovom metodom, možemo metodom zamene, možemo grafičkom metodom, ovdje ćemo prezentovati metodu pomoću determinanti, jer smo pričali u prethodnom predavanju o determinantama reda 2 i čisto da vidimo njihovu primjenu. Sada, kad rešavamo sistem dve jednačine sa dve nepoznate, formiramo određene determinante i prvo formiramo determinantu D koju ćemo nazivati determinanta sistema. Ona se sastoji od ovih koeficijenata koji stoje uz nepoznate. Znači, ovako, prva vrsta će biti koeficijenti koji stoje u prvoj jednačini uz nepoznate, znači A1 i B1, druga vrsta će biti koeficijenti koji stoje u drugoj jednačini A2 i B2. Znači kako stoje, tako ih redom i zapisujete, ili ako vam je lakše da pratite po kolonama, u prvoj koloni su koeficijenti koji stoje uz nepoznatu x, u drugoj koloni su koeficijenti koji stoje uz nepoznatu y. I to je takozvana determinanta sistema. Onda, formiramo determinantu dx koju formiramo tako što u determinanti d zamenimo prvu kolonu, odnosno zamenimo elemente prve kolone, zamenimo sa slobodnim članovima, znači to su ovi članovi c1 i c2 koje stoje iza znaka jednakosti. Znači, umesto u determinanta sistema a1, a2 mi pišemo c1, c2, a drugu kolonu prepisujemo b1 i b2. Znači, determinanta d od x je jednaka c1, c2, b1, b2. Dalje formiramo onda determinantu d od y tako što drugu kolonu determinante sistema d zamenimo sa slobodnim članovima opet c1 i c2. Znači sad prvu kolonu prepisujemo a1, a2, a drugu umjesto b1, b2 pišemo ove slobodne članove koje stoje iza znaka jednakosti, to su c1 i c2. Kad smo ovako napravili tri determinante, znači determinanta